आकाशवाणी इम्फाल Ksh.Chitrbhanu पाव पाजरी अहानबद मरु एब पाव UPS ने लौबा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन लिसिंग अनि कुंदा मणिपुर मचा तरुक माई पाकले मणिपुर अंगरंग कोविड ना नाबा मियोय चाम हुंबुद्रा मापन नाबा फगलखि नाबा फरकपगी चांगचादा मरफुद्रा तरु दशमिक तरे तरुकनी अमसुंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन गा व्हाइट हाउस की ओवल द उन्नदुना वरी शनखरे सरकार की फैसिलिटी सिंगदा चही तरा निपान की मत की मियोय सिंगदा कोविड-19 की वैक्सीन लेमना कापगी कैंपेन लेबाक सिन बथुंगबदा चथरिबना नहा ओरिबा सिंगना वैक्सीन असि कापथोंनबा अमदी अटे मियोय सिंग वैक्सीन कापदसु मतेंग पांगबिनबा हाइजरी कोविड की अकीब लेरिबना मियामना चेकिंग वाटबगी थोंग सिंग तोकपिदुना यारिबा मखै युमदगी चथोकना लेबियु तंगाई फदना चथोकलबदी फेस मास्क उपियु फुट तरु के सोशल डिस्टेंसिंग थंबियु माइमिट अमदी खुद सातोइन हामदोक्तुना तरु तनाना थंबियु कोविड का मरी लेना ई पाउसिंग अमदी मतेंगी दमक नेशनल हेल्पलाइन नंबर सिंगना 01123978046 अमसुंग 1075 नि अदुगा राज्य की हेल्पलाइन नंबर ना 0385241166 अमसुंग 180034538118 नि हौजिक मपुंग ओइबा पाउ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPS ने लौबा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन लिसिंग अनि कुंदा मणिपुर मचा तरुक माई पाकले UPS ने तोंगा ग्रुप A अमसुंग ग्रुप B की सर्विसिंग के दमकता कैंडिडेट चाट्रु हुंपुमातो रिकमेंड तौरे माई पाकलबा मणिपुर मचासिंग अदुदी परीक्षित थोकदाम हेक्रुजम प्रसांची नदिया वाइकोम केट्रिविम DP हकचिंग हो हौकिप अमसुंग लौरंबम नेल्सन मंगांग चानी मणिपुर मचा मंगा तरुक न माई UPS ने लौबा सिविल सर्विस परीक्षा माई पालकपदा मुख्यमंत्री नोंथोंबम बिरेना नुंगाइबा फोंदोरखरे परीक्षा असिदा बिहार दगी सुबम कुमार अहानब रैंक तारे जगति अगस्टिन अनिशुब अमसुंग अंकिता जैन अहुमसुब तारे मणिपुर अंगरंग कोविड नाबा मियोय चाम हुंबुद्रा मापन नाबा फगलखि मसि थारगा अपुनबा नाबा फगलपगी मसिंग लाख अमा लिसिंग तरातरु चंगा हुंबुद्रा हुमदोय यौरे नाबा फरकपगी चांग चादा मरफुद्रा तरु दशमिक तरेतर उनी हौजिक एक्टिव केस लिसिंग अनि सुबना कुमापन लेरी हौकिबा पुंग कुमरी द लेना असिन नाबा मियोय मंगा लेखिदबग लोनेना मियोय चनी तरा नौना पॉजिटिव ओइबा थेंगनखि पॉजिटिव ओइबगी चांग हौजिकसु इम्फाल वेस्ट ना क्वाइदगी वांगनी ngरang मियोय चाम सुबना मंगा पॉजिटिव ओइखि क्लीन इंडिया प्रोग्राम की मतंगदा थौबाल जिला की डिप्यूटी कमिश्नर रंगनामई रांग पीटर ना सभापति ओइदुना ngरang मिफम मा पांगथोखरे मिफम मदुदा जिला असिगी मकोक थोंबा ऑफिसर सिंग सर याखि जननता इराबो की चामुकुन मंगा सुबा मपो कुमन की थौरंग ngरang थौबाल जिला की हेरोक पार्ट 1 हाइटो पोपी लेकाइदा पांगथोखरे थौरमदुदा CPI के लुचिंग मुकिया सर याखि इम्फाल ईस्ट की खुराई माइके की क्लब सिंह अपुनब बॉडी कोऑर्डिनेटिंग बॉडी ऑफ खुराई अमदी खुराई पनागी म्यूट सिंह ngरang मुख्यमंत्री नोंथोंबम बिरेंग उन्नखरे उन्नब अदुदा खुराई माइके की चाखो थौरांग कयागी मतंगदा वारी शानखि लमदम अदोमदा सरकार की तोंगान तोंगान स्कीम सिंह की कानाब निंथिना फंगनब यावना चाखो थौरांग की थबक कया पाइखलगनी हाइनसु मुख्यमंत्री ने मिफम अदुदा थाजब पीखि 11 kV कांचीपुर फीडर न कोनबा मफम सिंह ngasi ayu pung 10 मखाइदगी 3 मखाइ फाव मै मुदकनी MSPDCL की चेरोल अमन हाई पिसुम सब डिवीजन असि सेमजिंगदब मरमना क्यामगई चजिंग अमसुंग थोंगजु की मफम सिंह हारिबा मतम सिदा मै फंगलोय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना हयेंग आकाशवाणी की मन की बात थरोमदा लेबा असिगी अमसुंग मपाल लमदा लेबा भारत मचासिंगदा महाके पुनिंग वा फोंगदोकनी मसि थागी ओइबा थरोम असिगी मरफुमातुशुब एपिसोड नि प्रधानमंत्री की थौरम असे आकाशवाणी इम्फाल नसु हयेंग अयु पुंग 12 कांगला अमसुंग संगाई चैनल अनमक्ता संदोकनी प्रधानमंत्री की वारोल हेक लोइबगा मदुगी मणिपुरी वहानतोक संदोकनी मणिपुरी वहानतोक असे निमि असिमकी नुमिदांग पुंग 9 दसु अमुक हना संदोकनी मार पाइटे कबुई थादो माउ अमसुंग टांगखोल लोंदना मथंगी नुमिते संदोकनी प्रधानमंत्री की वारोल असिगी मणिपुरी वहानतो ARR चोरजालपुर LSR दसु संदोकनी ताबिरबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी
Pradhan Mantri Narendra Modi amasung America gi Rashtrapati Joe Biden White House ki Oval da unaduna wari shanakre luchingba anina unaba aduda COVID-19 laichat thengnaba climate change amasung Indo-Pacific lamdamda tangdulei taba lehenabi matang yauna wafam kaya matang da wari shanaki unaba aduda Rashtrapati Joe Biden na matang cheholda Mahatma Gandhi gi mapokuman lakpagalunana malingi miyamna Mahatma Gandhi gi wakalon singi miing thamnanaba hengalakli haina phongdokhi wari shanab aduda Bharat ki Maikaidegi Mapanthoram Mantri Dr. S. Jaishankar, National Security Advisor Ajit Doval amasung Foreign Secretary Harshvardhan Shringla saruk yakhi. Haksel Mantraloin Hari Lebasida Hoji Fabada COVID-19 gi vaccine dose koti marfugu mari lak marfugu nitoi lising marfu hena kapkre ngarang khakta da vaccine dose lak humpu mari lising yangkai nipan hena kapki hauki bapum ku moida miyo lising kuntra mato chahum marfugu nitoi COVID positive oiba thengneki harba matamasda miyo lising kuntra nitoi changa ni funitoi lena sigi naba pakibulunena naba fakala paki changchada marfudra tare dasmik tare nipan da lady Numit mangani sa tagadaba ahanba Himalayan Film Festival Kendra Information amasung Broadcasting Mantri Anurag Thakur ngarang led hodokre Festival asi Azadi ka Amrit Mahotsav ki saruk amo ina pangthokpani masida Himalayan lamdan da leriba Raja Singh amasung Union Territory taranitoi gi fazaraba film ki utkani Kendra Petroleum amasung Natural Gas Mantri Hardeep Singh Puri Hairi awang nungpo Raja Singh da liquid hydrogen amasung natural gas putopo ki chang saruk ani hengana naba Kendra Sarkar na kan honari Pangmishingu unaba ama Desri Purin Hai Maki Mantraloina awang nungpo lamdam da thau amasung natural gas ki potong sing hen potong naba khongtang asi lakolakpani magsigi da maglupa koti lak ama kaitokle thaurang asi lising ani kun manga da loshina naba pandam thamle Imphal ngasi fongba pause singe maru oiba pawgi dama hojik Ngangom Kiran leire Kiran Ksh.Chitrbhanu Athon abonmai mihat ki matang da Chief Minister na akan bo phong kya phongdo khibagi pauna ngasi Imphal phongba pauchi singi moroyo paw ina phongdari Governor yauna Civil Society Organization kaya na mihat asibu kan yaning da phongdok narpagi pawsu pauchi singda phongdari Nungaitaba thogdoksi ki pawgi marakta nungaiba pawma haiba targadi UPSC ki exam da Manipur macha taruk mai palkhibaki nungaiba pauchi singsu pauchi singda phongdari Naharol ki thogdang da athon abonmai hatkibagi thogdokta chenaba mi amata dandi pidna tokloi home gi thaupuba ama oina miamda apology tauri mihat asida sis paired labulup singyarm labadi NIA da sinaduna thigat hangane haiba Chief Minister gi wafamna banner headline tauri UPSC na lauba Civil Services Exam lisingani kunda Manipur gi taruk mai palakre haiba paw amasu pawsi asigi ahan balamai da phone sana lebakta abonmai hatkiba thogdok kidamak isabu kandem tawjai Chief Minister N Birena miyam da ngakpina ba haijakre abonmai na macha da sinaram ba thogdang aibu hatkiba targadi tampak ta leiron chanbiu haiba pawsingna banner headline tawduna phong RPF ki president na miyam da yahu pawjal pirak le haiba paw masu pawsi asigi anchor kalam da phong Irai bakta pung kunmari da sa da taruk dasmik nipan gi chang da miyoi sani tara positive oire miyoi manga laikidre phagalak pa miyoi cham humputra mapan research tawkre haba pauna headline tawri Isel Express ta athon abonmai mihat chakhutaba terrorist ki thawngni Chenaramba Singlem na tharoi haba Chief Minister gi wafamna ahan me headline tawri mihat asibu governor yawn lup kaya na yamna kan yaning da phongdong narpagi pawsu pawsi asigi ahan balamai da phongni Pongna famda abonmai mihata chenaba matta cherak pidana lemna tokloi haiba Chief Minister gi wafamna ahan headline tawri Apunba Manipur gi wangangba amabu security personnel singi mamangdagi phakraga hatkibasi lautunabagi thawong oigadori bra haiba CSO singi wafam amasu pawsi asigi ahan balamai da phongli Sangai Express Manipuri da athon phakraga hatkibada chenaba singlemna tharoi haiba Chief Minister gi wafamna banner headline tawri Miyam punna COVID thengnamina gadabani haiba RPF ki wafam amasu pawsi asigi ahan balamai da phongli Hoyalan Pauda, UPSC Civil Services Exam Lisingani Kunda Manipur Masa Taruk Mai Pak Lehaba Pau Amana, Photo Konana Ahan Balamai the Phone. Sangai Express English ta Mui Manga Siki Positive Case Chani Tara Tengnaki Haiba Pau Ahan Balamai the Phone. Imphal Fit Fresh ta Athon Avon Mai Hatpada Sinaki Haiba Nungtang Pang Lehaba Pauna, Photo Konana Headline Tory. People's Chronicle da Security ki Ahoblai ki Haibadu CM na Yakre, Achumba Wail Fanghangani Haina Thazaba Pikre have a pound a headline Tory. Manipur Melda, Police ki Thong sing the Chief Minister na Nungai to a Pongdokre, a bon may hat Nintin the Tijinduna, Mara Labasing than the Pigani Haina Chief Minister na Thazaba Pikre have a pound a headline Tory. Ksh.Chitrbhanu Thagat Cheri Kiran
Loshilakpada COVID-19 digi ngaktongnaba face mask upa potaruk lamnan leiba khutsa amadi mai mitarutana thamba haiba achamba thong ohung masi ngangna chepinaba amuka ne ninsingjari aroibada maroiba pau amukhanna UPS ne loba civil service examination listing ani kunda Manipur macha taruk mai pakle Manipur ngarang COVID na naba miyo chama humbudra mapan naba fagalaki naba farapagi changchada marfudra taru dasmi tare taru ni amasung Pradhan Mantri Narendra Modi ga America ge Rashtrapati Joe Biden ga White House ki Oval de unaduna wari shanakre Paulo Zere